Hello Serbia, I'm Emma Chaplin, and well, I think we have a musical rendezvous on the 30th of August at Femination. Well, I hope to see you there. Following the journey of the Apostle Paul from Judea and Alexandria to Viminatium, the oldest Christianity at the Balkans, the oldest Christian reliquary which represents the penitent, the pagans and the Christians together at one place. Veliki rimski logor Viminacium sa čak 30.000 stanovnika dobio je ime po latinskom nazivu drveta, vrbi koja je rasla uz Dunav. Položaj grada u ravnici, postavljen širokom prostoru pred Đerdapsku klisuru, bio je idealan za koncentraciju velike vojske. Pod imperatorom Hadrijanom stekao je status Municipija, najvišeg stepena autonomije koji su Rimljani davali. Poznat je i kao kovnica novca. Bio je glavni grad rimske provincije Gornje Mesije. U centru mauzolej, najvažnija iskopina, grobnica cara Hostelijana. Naučnom metodom DNK analize, koja je obavljena u dalekoj Australiji, otkrivena je neverovatna istina o tragičnoj smrti ovoga imperatora. Pronađeno je još 14.000 grobnica. U grob su polagana 3 krčaga, za ulje, za vino i za vodu, kao i novčić da Haronu mrtvi plate prevoz na onaj svet. Ju, čoveč. Da. Strašno zove. To je Haron. Harone. Čamdžija, strašno. Harone, brate. Kojem se plaća vođenje na svet mrtvih. Duše, to je bio bronzani novčić, mi danas hoćemo u Evropsku uniju, kada plaćamo evrima. Idemo u Hag. Ali Hag je kao Hag. Slatka Jelena nam pokazuje 3 grobnice, izuzetne vrednosti pre svega po zidnom slikarstvu. Najpre, jedan od prvih hiro znakova Hrista, pa onda Paunove, simbol bogatstva. I najzad, najvrednije, divinu, antičku Monalizu. Izuzetne slikarske vrednosti. Da mi danas kad pogledamo u nju, mi zatreperimo od toga kakvu nam ona lepotu i misteriju prenosi.